Tenin'aina, fandarana famakiana tenin'Andriamanitra. Arahinao eto amin'ny Ekiradio isan'andro amin'ny 12 ora sasany atoandro. Parole de vie, lecture de la Bible, tous les jours sur Ekiradio à 12h30. Wort des Lebens, jeden Tag eine biblische Lektüre um 12:30 Uhr im Ekiradio. Iarahanao amin'ny rahavavy aina. Tenin'aina, teny mahavelona. Ny asan'ny apôstôly toko fahasivy, ny niovan'ny Saoly ho kristianina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Saoly mbola nifofofo fandrahonana ny famoana tamin'ny mpianatry ny tompo ihany, dia nakao amin'ny mpisorona be izy ka nangataka taratasy taminy ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy mba hoentiny mifatotra ho any Jerosalema izy rehetra hitany momba izany fampianarana izany na lahy na vavy. Ary nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lavo tamin'ny tany izy ka nandrefy feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy: iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy: izao ny Jesosy izay enjenao. Fa mitsangana ka makanesa ho any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety ataonao. Ary ny olona izay momba azy dia tamin'ny alehany dia mitsangana tsy nahateny. Ary nandreny feo izy nefa tsy nahita olona. Ary Saoly nitsangana tamin'ny tany, ary rehefa nahira ny masony dia tsy nahita na inona na inona izy. Ary ireo nitantana azy ka nitondra azy ho any Damaskosy. Ary tsy nahita izy ateloana sady tsy nihinana na nisotro. Ary nisy mpianatra anankiray tany Damaskosy atao hoe Ananiasy, ary hoy ny tompo tamin'ny fahitana: ry Ananiasy, dia hoy izy: inty aho tompoko. Ary hoy ny tompo taminy: mitsangana ka mandehanana ny any amin'ny lalana atao hoe Mahitsy, ka izaho an-tranon'ny Jodasy izay lehilahy atao hoe Saoly avy any Tarsosy, fa indro efa mivavaka izy. Ary izy efa nahita lehilahy atao hoe Ananiasy niditra ka nametra tanana taminy mba ahiratra indray ny masony. Ary Ananiasy namaly hoe: tompoko, efa reko tamin'ny maro ny habeny rasy nataon'izany lehilahy izany tamin'ny olona masina tany Jerosalema. Ary manana fahefana tia koa avy tamin'ny mpisorona be izy hamatotra izay rehetra miantso ny anaranao. Fa hoy ny tompo taminy: mandeha any fa fanaka voafidy izy ho fitondrana ny anarako eo anatrehan'ny jentilisa sy ny mpanjaka ary ny zanak'Israely. Fa asehoko azy ny apetsahany izay tsy maintsy hiaretany ho voninahitry ny anarako. Ary nandeha Ananiasy ka niditra tao an-trano dia nametra tanana taminy ka nanao hoe: ry Saoly rahalahy, ny tompo dia Jesosy izay niseho taminao teo amin'ny lalana nalehanao, nefa naniraka ahy mba hahiratany masonao ary mba ho feno fanahy masina ianao. Ary niaraka tamin'izay dia nisy zavatra toy ny kiran'ny hazan-drano niala tamin'ny masony, dia nahiratra izy ka nitsangana, dia natao batisa ary nakanina izy ka dia natanjaka. Ny nitorian'ny Saoly teny tany Damaskosy sy Jerosalema. Ary Saoly nitoetr'andro vitsivitsy teo amin'ny mpianatra tany Damaskosy. Ary niaraka tamin'izay dia nitory teo amin'ny sinagoga izy ka nilaza an'i Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Ary talanjona izay rehetra nandreka nanao hoe: tsy tia va ilay nandringana izay niantso izany anarana izany tany Jerosalema? Ary tonga tia koa izy mba hitondra azy mifatotra ho any amin'ny mpisorona be. Ary Saoly mainka nianahery dia nandresy lahatra ny Jiosy izay nonina tany Damaskosy ka maneho marimarina fa Jesosy ny Kristy. Ary rehefa afaka andro maromaro dia niendry hamono azy ny Jiosy, nefa fantatry Saoly ny fiendreny. Ary izy ireo niambina ny vavahady andro aman'alina amonony azy. Fa ny mpianany naka azy noho ny alina ka nampidina azy tamin'ny sopiky avy eo amin'ny manda. Ary rehefa tonga tany Jerosalema Saoly dia nitady iray tamin'ny mpianatra, fa izy rehetra natahotra azy ka tsy nino azy ho mpianatra. Fa Barnabasy naka azy ka nitondra azy ho any amin'ny apôstôly, dia nanambara taminy nahitan'ny tompo sy ny tenenany taminy teny an-dalana ary ny fahasahin'ny toy ny anaran'i Jesosy tany Damaskosy.
Ary izy niara-niditra sy nivoaka tamin'ireo tany Jerosalema sady nitory tamin'ny anaran'ny Tompo tamin'ny fahasahiana ary niresaka sy niady hevitra tamin'ny helenista fa ireo niady havady azy. Ary rehefa fantatry ny rahalahy izany dia nentiny nidina nakany Kaisary izy ka nampandehaniny ho an'ny Tarsosy. Dia nanampiadanana ny fiangonana eran'ny Jodea sy Galilea ary Samaria rehetra sady nandroso tsara sy nandeha tamin'ny fahatahorana ny Tompo sy ny fampirisihan'ny fanahy ka niamaro. Ny nandehanan'i Petera ny tety tany sy ny nananganana ny Dorcas tamin'ny maty. Ary nandeha nitety ny tany rehetra Petera dia nidina ho any amin'ny olona masina noho natany Lida koa. Ary izy nahita lehilahy anankiray teo atao hoe Enea, izay efa nandro 7 taona tao am-parafara fa nanary ny paralizy izy. Ary io Petera taminy, ry Enea, manasitrana anao Jesosy Kristy, mitsangana ka amboary ny fandrinao. Dia nitsangana niaraka tamin'izay izy. Ary nahita azy izy rehetra noho natany Lida sy Sarona ka dia niverina ho amin'ny Tompo. Ary tany Jopa nisy vehivavy mpianatra atao hoe Tabita, izany hoe rahadika Dorcas, ary be nihaza soa sy ny fiantrana izay nataon'izany vehivavy izany. Ary narary izy tamin'izany andro izany ka dia maty, ary rehefa nampandrony ny fatiny dia napetrany tao an-trano ambony. Ary satria Lida akaiky ny Jopa, ary ny mpianatra nandrefa efa tonga ao Petera dia naniraka roalahy izy hangataka azy hoe aza misalasala hankaty aminay. Dia nitsangany Petera ka nandeha niaraka taminy. Ary noho nitonga izy dia nentiny tany an-trano ambony. Ary ny mpitondra tena rehetra nitsangana teo anilany ka nitomany sady nampiseho ny akanjo sy lamba izay nozarain'ny Dorcas fony fahavelony. Ary navoaka Petera avokoa izy rehetra dia nandohalika izy ka nivavaka. Ary nitodika nanatrika ny faty izy ka nanao hoe ry Tabita, mitsangana. Dia nahirana ny masony ary raha nahitany Petera izy dia niarina. Ary Petera nanolo-tanana azy ka nanangana azy. Ary rehefa niantso ny olona masina sy ny mpitondra tena izy dia nanolotra azy velona. Ary dia fantatra eran'ny Jopa izany ka maro noho ny ninon'ny Tompo. Ary Petera nitoetra andro maromaro tany Jopa tao amin'ny Simona mpandokoditra. Alléluia. L'acte des apôtres, chapitre 9. Conversion de Saül au nom de Jésus. Cependant, Saül, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendirent bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saül se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias » Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Et le Seigneur lui dit, «
Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saül en disant, « Saül, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Saül resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saül se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, et leur complot parvint à la connaissance de Saül. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter la vie. Mais pendant une nuit, les disciples le prirent et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saül tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saül avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment de masse il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec des hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tars. Pierre à Lyde et à Joppé, guérison d'un paralytique aîné, et résurrection de Tabitha. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Quand Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, « Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. » Et aussitôt il se leva. Tous les habitants de Lyde et du Saron le firent et ils se convertirent au Seigneur. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant, et ils montrèrent les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit, « Tabitha, lève-toi. » Elle ouvrit les yeux, et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les saints et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Alléluia. Die Apostelgeschichte Kapitel 9. Im Namen Jesus. Saulus aber schnaubte noch mit Drohen und Morden wieder die Jünger des Herrn und ging zum Hohenpriester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf das, so er etliche dieses Weges fände, Männer und Weiber, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Und da er auf dem Wege war und nahe an Damaskus kam, umleuchtete ihn plötzlich ein Licht vom Himmel, und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die sprach zu ihm, Saul, Saul, was verfolgst du mich?
Er aber sprach, Herr, wer bist du? Der Herr sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu lecken. Und er sprach mit Zittern und Zagen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Stadt, da wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Männer aber, die seine Gefährten waren, standen und waren erstarrt, denn sie hörten die Stimme und sahen niemand. Saulus aber richtete sich auf von der Erde, und als er seine Augen auftat, sah er niemand. Sie nahmen ihn bei der Hand und führten ihn gen Damaskus. Und er war 3 Tage nicht sehend und aß nicht und trank nicht. Es war aber ein Jünger zu Damaskus mit Namen Ananias, zu dem sprach der Herr im Gesicht, Ananias, und er sprach, Herr, bin ich Herr. Der Herr sprach zu ihm, steh auf und geh in die Gasse, die da heißt die Gerade, und frage im Hause des Judas nach einem namens Saul von Tarsus, denn siehe, er betet und hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wiedersehen werde. Ananias aber antwortete, Herr, ich habe von vielen gehört von diesem Manne, wie viel Übles er deinen Heiligen getan hat zu Jerusalem. Und er hat allhier Macht von den Hohenpriestern zu binden alle, die in deinem Namen anrufen. Der Herr sprach zu ihm, gehe hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, dass er meinen Namen trage von den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern von Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss, um meines Namens willen. Und Ananias ging hin und kam in das Haus und legte die Hände auf ihn und sprach, lieber Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, der dir erschienen ist auf dem Wege, da du herkamst, dass du wiedersehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. Und alsobald fiel es von seinen Augen wie Schuppen, und er ward wiedersehend und stand auf, ließ sich taufen und nahm Speise zu sich und stärkte sich. Saulus aber war eine Zeit lang bei den Jüngern zu Damaskus. Und alsbald predigte er Christus in den Schulen, dass derselbe Gottes Sohn sei. Sie entsetzten sich aber alle, die es hörten, und sprachen, ist das nicht, der zu Jerusalem verstörte alle, die diesen Namen anrufen und darum hergekommen, dass er sie gebunden führe zu den Hohenpriestern? Saulus aber ward immer kräftiger und trieb die Juden in die Enge, die zu Damaskus wohnten, und bewährte es, dass dieser ist der Christus. Und nach vielen Tagen hielten die Juden einen Rat zusammen, dass sie ihn töteten. Aber es ward Saulus kundgetan, dass sie ihm nachstellten. Sie hüteten aber Tag und Nacht an den Toren, dass sie ihn töteten. Da nahmen ihn die Jünger bei der Nacht und taten ihn durch die Mauer und ließen ihn in einen Korbe hinab. Da aber Saulus gen Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu tun, und sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie er auf der Straße den Herrn gesehen und er mit ihm geredet und wie er zu Damaskus den Namen Jesus frei gepredigt hätte. Und er war bei ihnen und ging aus und ein zu Jerusalem und predigte den Namen des Herrn Jesu frei. Er redete auch und befragte sich mit den Griechen, aber sie stellten ihm nach, dass sie ihn töteten. Da das die Brüder erfuhren, geleiteten sie ihn gen Caesarea und schickten ihn gen Tarsus. So hatte nun die ganze Gemeinde Frieden durch ganz Judäa und Galiläa und Samarien und baute sich und wandelte in der Frucht des Herrn und ward erfüllt mit Trost des Heiligen Geistes. Es geschah aber, da Petrus durchzog allenthalben, dass er auch zu den Heiligen kam, die zu Lydia wohnten. Daselbst fand er einen Mann mit Namen Aeneas und jahrelang auf dem Bette gelegen, der war gichtbrüchig. Und Petrus sprach zu ihm,
Aeneas, Jesus Christus macht dir gesund, steh auf und bete dir selber. Und alsobald stand er auf. Und es sahen ihn alle, die zu Lydda und in Saron wohnten, die begehrten sich zu dem Herrn. Zu Joppe aber war eine Jüngerin mit Namen Tabea, welches verdolmetscht heißt Rehe. Die war voll guter Werke und Almosen, die sie tat. Es begab sich aber zu der Zeit, dass sie krank war und starb. Da wuschen sie dieselbe und legten sie auf den Söller. Nun aber Lydda nahe bei Joppe ist, da die Jünger hörten, da Petrus da selbst war, standen sie 2 Männer zu ihm und ermahnten sich, dass er sich nicht ließe verdrießen, zu ihnen zu kommen. Petrus aber stand auf und kam mit ihnen, und als er hineinkommen war, führten sie ihn hinauf auf den Söller und traten um ihn alle Witwen, weinten und zeigten ihm die Röcke und Kleider, welche die Rehe machte, als sie noch bei ihnen war. Und da Petrus sie alle hinausgetrieben hatte, kniete er nieder, betete und wandte sich zu dem Leichnam und sprach: Tabea, steh auf! Und sie tat ihre Augen auf, und da sie Petrus sah, setzte sie sich wieder. Er aber gab ihr die Hand und richtete sie auf und rief die Heiligen und die Witwen und stellte sie lebendig dar. Und es ward kund durch ganz Joppe, und viele wurden gläubig an den Herrn. Und es geschah, dass er lange Zeit zu Joppe bleibt bei einem Simon, der ein Gerber war. Halleluja.